Ардактуу замандаштар, дагы бир жолу жалпыңыздарга кутман таң. Биз Оштун Учкун мал базарындабыз. Биринчи серияны жыйынтыктадык, жана айткандай. Экинчи серияга Уй тарапка кетип атабыз. Акырын. Жашыраак торпокторду тартып бериңизчи дегендер көп болгон. Азыр кирип, аны дагы карап бергенге аракет кылабыз. Кыскасы биз менен болуп туруңуздар. Тез кабар каналы, Кыргыз Тайм каналдары бул жалпыңыздардын кызматыңыздарда боло бермекчи. Шеф, канча болду? 40 миң болду, мына. Ургач экен. Эки. Канча? Girdik ичкериге. Оң тарабынан сиздерге айткан жашыраак торпоктор тарабынан таныштырып көрсөтөбүз. Солда кыз болот. Канча деп атасыз? 90 миң. 90 миң экен. 90 миң экен. Satıldı. Kança da otas? Nesi geleli eken? 3 tane kança kaldı? Ya kança bu? 3 onu kança kaldınız şef? 38 bin. 38 bin, 2 onu aldı. Topokta, yaş. Harekasını versin. Bir cuma koy karma, bir cuma torpok karma etkeniz da? Kança da otası? 70 bin oldu. 70 bin? Kemiç? Kemi ozuza deniz ha? Hadi. Kolanız versin. Kança da otası tok oldu? 65 bin ki buna. Kança da otası o? Kança da otası? 45 de adam. 45 mi? Kemi var iken. Bir yaşardan ötüptür ha? Erkek eken. Bir yaşardan ötüptür. 45 mi? Kemi var. Kançadan otası eken? 45 bin. Yekon. 90 bin. 90 binden veririz. Jaş. Topoktor. Jaylodun janına düştü. Soda kız olur, soda. Ötüp keteyim. Kandayсыз? Жандыктарды тартабыз, эсин тартпайбыз албеттечи. Канчада отасыз? 45 bin kemi var. 45 mi kemi var? Kaltaraşka. 45 mi kemi var eкен мына. Сиздер көргөн. Bayırla şurap kettim mi? Onu tutuyor. Soda kılıtam hava. Kançada otат? 50 bin kemi vardı otat. 38 bir otat. Bir otat. 50 bin kemi var deptir. 38 bin beriptir. Berbeydi. Koştu ola. Kançaga bermediniz siz? Sodağınızı versin. Yok. Torpoktor kançadan eken? 45 kemi var. Torpoktor 45 kemi var. Erkek ekoten. Ekoten erkek eken. Kemi var. Kemi ozunuzlara sırayızlar deyseniz. Söyleriz. Kaçadan da otasın? 38'den de otan. 38'den. Kemi var. Kemi var eken. Ama sizler görген torpoktor 38'den kemi var eken. Jaylodon çıkkanı bilinip turadi жаңа элечи. Ukam kança eken bunun? 45. 45 bin kemi var eken. Ava kançada otasın? 34. Yıkançılık. Yıkançılık eken. 34 kemi var eken. Tez kavardan je Kırgız Tayımdan görüp alasız.
Qancha berdilar? Torpoqni ko'rdingizlarmi? 35 ming ber. Bermay aytadi 35 ming. Qancha otasi bor torpoq? 30 kim bor ekan. Torpoq qiz bor. Жигирма миң берипти, 22 миңге сатам бул. 2 миң калды, жетишмес. Канча деп атасыз ала? 22 бар, берме. Пул канча экен ала? 22. 22 миң экен. Кем бар экен? Ала канча деп атасыз торпок? 22 var erkek. Erkek. 22 ming kemi var ekan. Sodalar bol oladi. Torpoq bozor qiziqdi torpoq bozor. Oo, jilti ketadi qaranglar. Satılgan o'xshaydi. Qaysini so'radingiz? Aka, jonidan sotmaysiz aka. Men xumasiraman. So'ra uka, so'ra. Qancha deb o'tasiz? Qancha deb o'tasiz? 25'ten. 25'ten koyup berdi ekan. Qaysi kanal? Bozori qiz o'tadi. Tez xabardan je Qirg'izistondan ko'rib olasizlar. Bugungi, ha? Qanchaga berdingiz? 23 ga berdim. Ko'rsat, arzon bo'l. 23 ga mana sizlar ko'rgan o'rtasındagini aldı. Berekesin bersin. Tez xabardan je Qirg'izistondan ko'rib olasiz. Ava qancha oldi torpoqlar? Argandayda. Kemi? Aytilishi. 30-35 kemi var. Mana torpoq qarang mana. Al, mal qilib o'tirgan torpoq ekan. Pul so'rab berayin. Ava qancha deb o'tasiz buni? Parodani. Yo'q, ana soda oltat 25 ta. 25 ta. Berdi-mi? Bermeydi. 25 yarım berip turman. Yıkançılık torpoq ekan. Erkek ekan. Alsаңыздар жырғайсыздар. Pulu qancha ekan? 25 ming kemi var. 25 ming kemi var ekan. Yaşlı torpoq ekan. Erkek ekan. 25 ming kemi var ekan. Bak qanchadan deb o'tadi ekan. Qanchadan deb o'tasiz ava? Ha, buna öyle sizdeki mi? 30 26 bu da 30 iken, bu da 26 iken. Torpoqlar şunday. Haydi. Qancha oldu şef? 18.500. 18.500 ga mana torpoq ketdi, urg'och ekan. Urg'och. Qancha tutasiz? 25 ming kemi var. Erkek? Urg'och ekan. 25 ming kemi var. Bozor qiz bo'ladi, bozor. Bering oling aka. Qancha ekan puli do'zim? 40 kemi var. 40 kemi var ekan, urg'och ekan, ha? Sizlar ko'rgan torpoq. Keyingi yili mal bo'lib bera turgan sizlargacha 40 kemi var. Oy, o. Teziletib qolmalar. Ha? Qanchadan deb o'tasiz aka? 25 dan qo'yib berasiz.
Мынау сіздер көрген тотпоқтарды Кунажын болуп эле калыптыр. 25тен кеми бар дейт. Коюп берем дейт. Эти деле жакшы экен. Жайыттан келген, айылда жүргөнү бар экен арасында. Келе бересиздер. Буягы мал базары болуп кетет. Пулу канча экен пулу? Таксыр? 35 дыйканчылык. Канчага бербедиңиз? Сурай элек. Мощник му? Жаш эле. 1 жаш болду? 1 жаш болду? 30га чейин бүтөбүзбү? Сен өтөбү? Сонан. Канчадан да отасыз? 25тен. Бул качылар? 25тен кеми бар. Сеники чукам? 0.25, 0.27 ekan. 25, 27 ekan. Мынау сіздер көріп тұрған Кунажын 55 000 кеми бар дейді. Мощный. Жамбаштары дагы кенен ургала турган. Кымбат деп, мал кымбатта калтыр деп кишине берди. Мал. Эми кака. Мал десеңиз, элемда ушу карап турба, арзан көрөт керек. Бензин кымбатра болду, мал кымбатта калтыр. Көрдүңүздөр? Басын какана эс чыгарабыз. Канчадан болот экен? Канчадан болот? Ава канчадан экен пулу? Эси жокпу? Канчада отасыз ава? Пулун айтың. 38. 38 кеми бар. Дыйканчылык? Жакшы. Ургач экен. 38 кеми бар экен. Канча болду ава? О, так. Зор ал. Малам зор экен, сулам зор болуп тур. 44 000 болуптур мына. Еттүү экен. Жамбаштардан кенен мал кылсаңыздар боло турган. Кош. Айдаң. Beş. Kaysı жерде жүрдү? Элик бирде. Салкын жерде жүрүп тура. Бериң. Пул канча экен, шеф? 40 кеми бар экен. Жеті сұрады, берді. 100 kilo hem de var. 100 kilo. Ya 100 kilo yok. Kança berip atат, ава? Kança деп атасыз? 45 de adam. 45 kemi бар экен, ава. Кунажын. Кунажын. Еттүү экен. Aman. 42 milyon değil mi? 42 milyon ver bunu ana. 42 000. Aman alkış. Бербейди. Ver şu oldu. Ben bunu bakşayım. Bir ayıp kötürücünden baza kötür satasın dükkanı. Al değil. Ya azma ver elbet. Oğul almaz buna iş kömür. Başka hiç ilacı yok. Ver bunu ana. Kendi içine. Yeti var. Var mı ana? Açalım. Var mı ana? Бериң ака, алың ака. Hop. Üzerçi. Çekmek kötü ne? Ha şunda kılma. Kунажын kança da отасыз ава? Malımızdan videonu 45 mi? Kунажыңыздар 45 mi? Nakka solası болуп атат 44 000. 5 sema vereyim mi? Бербейди. Var mı ana? Var. Akka. 43 000'e sat. 43 000'e мына ошо Кунажын кет. Жакшы Кунажын. Сонун Кунажын.
Hoppa. 300 adam var. Pul qancha ekan? 30 kiloga bassa. 40 kemi var dedi. Ya 40 kemi var ekan. O'tkanda budan jo'on 95 ga chiqdi. Hoppa. Qanchadan ekan? Qancha? 48 dan kam var. 48 dan kemi var ekan. Qo'yib beretgan 48 dan. Yaxshi ekan-a? Son mal ekan. Mal qilsangizlar bo'la turgan qonajin ekan. Bunday aytganlar. Yetdi. Bularcha? Bularda 48 dan qo'ydi. Chetni 48 dan kemi var deydi. So'raysizlar. Kemi o'zingizlarda bo'ladi. Yaxshi. Semiz qonajin. Bozor qiziqadi. Bozor qiziqadi. Şurası targıllar. Qanday savoq? Qanchadan o'tasiz targ'illarni? Bunalarda 52'den de otam. Bunlarni 50 dedim. Ha. Men ham tortib qo'yarchi. Bo'ldi, avaqani tortmang. O'z Biz yani 2 yaşarlık bunacılar. Basın uqdingizlarmi? Arzag'i? Ayağı 45'ten, 46'dan, 48'den beri ödedik ya. Beradi. Bundan 43'ten beri ödedik ya. Yaxshi. 43 ga berib berdim hozir chetindagi. Boshlig'idan ko'ramiz. 47 48 gacha ko'tarishibdir. Berib aytadi ekan. Yaxshi qonajinlar ekan. Orqa tarafdan da ko'rsatib qo'ying. Jaylodan kelgani ko'rinib turadi, darrov. Yaxshi, sodangizni bersin. Uyda bağırıqlarım emas. Jaylodan kelgan, bardir. Etiminden kelibdir, yaxshi. Uyda bormi, dag'an yo'qmi? Yo'q, bardan olib keldim. Bardir. Qanchada o'tasi o? 55 ming ekan. Yaxshi mal ekan. Ko'r o'tasizlar? 55 mingdan kemi bor ekan. Xudo semiz ekan. Qanchada o'tasi? 55 ming. 55 ming kemi bor ekan malda. Chekinan 55 ming. Qanday chiqarib jakalat ko'rsangiz, o'shanda biladi. Cho'ngdan bilan janlashma ko'rdik. Qanchadan o'tasi bular? 55 dan. 55 dan kemi bor ekan. Yaxshi ekan, yetdi. Narxacha? Semiz ekan. Qancha? 55 dan kemi bor. 50 kemi bor ekan. Maroqlar cho'ngroq. Tez qavardan je Qirg'izistondan ko'rib olasizlar. Ukam qancha ekan puli? 52 ming ekan. 52 ming kemi bor. Qanchadan o'tasiz? 50 lira ishti qiling aka. Bozor qiziqadi. Ya chanqochimiz Qancha da foydasini berib oladilar aka. 42. Yo, 1000 so'm, 2000 so'm beradilar aka. 42 ming ekan. Yuqoriga siz bermaysiz aka. Yo, bo'p turdi aka, bering ham. 45 yarim bo'lgandan keyin nesi qoldi aka, kichkinani. 5,5 ming berdim mana sizlar ko'rgan. Bunajimga. Barakani ayting. Yetti deli bor ekan. Ne satdınız? Cip kanı alsın. Calas mı? Böyle sıra oldu. Kaç oldu? 46 mingga berbeydi. Berbeydi. 46 ming berdi. Berbeydi. Qancha bunavi? Qanchaga? Qanday? 45 ver. Ya acaba pulni qancha o'tasiz? 47 deb o'tar. 47 ming kemi bor ekan. Moshni topib olgan. Bunajin ekan qashti. Жети миң кеми бар. Торпок базар, Гунажин базары ушундай туугандар. Бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ушуга карап, ориентир алып, өзүңөрдү настрой кыла бересиздер. 3-серияны баштайбыз. Биз менен болуп туруңуздар. Комментарий жазып,
класстарды басып, дайыма сіздердің қызматыңыздарда тез хабар Кыргыз Тайм каналдары бола бермекчи. Мен коштошом сиздер менен.